Maya pa abak po kaya katamungan. At syuta na po king ka na maaldoning simbang bengi. Pagmasusyan tayo po ngeni, ikapat ng Domingo ning Adbiento. Pagkabetala po king kaya katang kapag masusyan, kin Santa Misa rin makatuking intensyones, para king kapasalamatan da rin makatuki. Purok 5, Micaela Lansangan, Mike and Jeng Lansangan, Dolet Rose, John Rose, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong, para king malagwang kapaldanan ng Lucelen Padua Ladaw, para king kaladwa daring makatuki Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Jose and Dolores Galang, Ernesto and Maria Luz Galang, Josie Godoy, Joselito and Erneo Pineda, Fernando and Bernardina Pineda, Felix and Narciso Badoy, Carmelito Gliceria Limio, James Harold Limio, Cesar Garcia, Medina Santos, Macaria Miranda Tonggol, Fraxedis Tonggol Carbunco, Joselino Pendon, Gloria Pendon, Nikki Texon, Juliana Torio, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikantay dalita pamuklat. Kinlaginig pa ang poing anak, ang poing banal na Espiritu, Amen. grasya ng ginutang Yesu Kristo, ating lugod na ng Diyos, ating pamikagum, king banal na Espiritu, parati ang manatili kay kayungan.
at keka antimurin. Tipuing kapat ng Domingo ng Adbiento, ating kanam ng aldo, ng katamong kapag masusyan, kaniting simbang bengi. Akit tamong ini, no makanano, Yose, inaus nening Diyos, bang kanita king meto nga masanting nga misyon, yapin niya ing tatang at talangingat na ning ginu. Megin talangingat ne, ning ginutang Yesu Kristo, megin talangingat ne, ning kakatang Birhen Maria, at megin talangingat ne, ning buong Santa Iglesia. Kaya, Jose, yung patuluna na, ning mabilog a Santa Iglesia. Si talang yan nakatang kasalanan, manyatang kapatawaran king ginu, patang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Anak ng Diyos, imabait king Juan na Birhen Maria, kiwa mo kaming kapatid mo, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. Anak ng tao, makikilala ang pagmakaintindi, king kainan mi, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Anak ng panganay ng igpa, ginawa kikatamo, metong meging kapamilya, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. King Diyos, may ipayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pangapatawa din kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Kapayapaan karing taong kayang kaluguran, puporyan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka puporyan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, tapukanan mo laking grasya mo ring puso mi. Bang ikaming belitana ning anghel, king pamikatawa ng tao ning anak mo, king pamilitana ning pamailas at kamatayan na, apakintulan ng mesa ng mirasing ligaya ning pangasubli ng miye. Itiadon mi kaya ka, O Diyos, king kapamalatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyempong maghari kambe mo, king kametong aning Espiritu manggaman king alanganga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pasibayang peparalang mensahe inginu kang ahas. Ngano, adwan mo king ginung kaya kang Diyos, king dinana kang metong atanda. Malyaring manibatan niya iti, king kalalaman na ning lugar daring mete, o kaya king matas aban mo. Nga nang may kibat ahas, eko manyawat tanda, eke ibili king kapagsubukan inginu. Inya nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam ko sa, epa ba makagyu kaya kayo, inggisan na nyo la kapibabatan ding tao? At gisa na nyo pawari, ing kapibabatan na ning kanakong Diyos? Ingino mismo munyayang metong atanda para kaya kayo. Milamnan niya ing metong akayanakan a babae at mga nakiyang metong alalaki. At ing maging lagyo na Emmanuel. Metong alagyong mga baldugang ing Diyos kaya tayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing sabla bandina ning Ginoo, pati na ing sabla nga tsuking yato, at ding sablang keti manuknangan, yaing kaniti menatagan king libutad ning danuman, pekatigit ne talakad, libutad ning dalat mayat. Nino ing makikatuliran mukyat yaking bundok na ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungop kilub ning banal ng templo. Ya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang emag nasa king dewakan, at emag salitang kalaraman laban king kenuman. King Ginoo tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos akeyang kaligtasan. Makanyaning ugali daring taong magtulap king Ginoo, ding malapit king Diyos ng Hakob. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Roma. Iba't ya iting sulat kang San Pablo, ing talasuyo ng Kristo Jesus, at mayawos maging apostol,
at mepili ban manaral king mayap a balita. Ing mayap a balita, yaing malambat ng pengako ng Diyos, king kapamilatan daring propeta. Antin mo ing masasabi king banal a kasulatan. Iting mayap a balita, tungkol ya king anak na, Yesu Kristo a ginuta mo, agpangkengkeyang pangataw, may bayitya king lahi ng David. Agpang king espiritu ning keyang katutubong kabanalan, may kilala yang mitmong kayupayan bilang anak na ng Diyos, inyang sinubli yang nebye, ibat karing mete. King kapamilatana, pagkalub na kanako ng Diyos, ing pribilehong maging apostol, bangking lagyo ng Kristo, idala na rin sa blang bansa, ing pamaniwala at pamamintu kaya. Karing may sabing bansa, kayabe kayo naman, ikayong atyo Roma, a inawas na ng Diyos, baniyagong kayo kang Heso Kristo. Kaya kayo ang sablang taong atyo Roma, kaya kayong pakamala na ng Diyos at inawas ng maging sarili ng balen. Ipagkaloob na sa kaya kayo ng Diyos, ay patamo at ng Ginoong Heso Kristo, ing grasya at kapayapan. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Manatili pong makaluklok, ausan kulapure pamilyang manyindi, King Kapat na Domingo ning Adviento, ring pamilya Gut, i Sister Agnes and Rudolph Gut, ring karelang anak, Jenny Martin Gut. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Kumagliya ing metong adalaga at ibayit ni ing metong anak alalaki at iti mayawos yang Emmanuel nga nawari ing Diyos kayabe taya. Hinggino manatili ke kayo. At kaya ka antimuri. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo.
ngeni antikaniti, ing pangapalyari, king pangabait ng Yesu Kristo, Mariang himana, makatanguneng makyasawa kong Jose, dapat bayu na ikwang miyabe, linto yang milam nanay Maria, kingupayan ng banal na Espiritu, Yuse nga asawa na pablasang tao yang banal, ene buring misalbag akamarinayan kingarapan daring tao. Inari na king lubna ing kawanyanan nyamong lihim. Ikwana nang ayari king kilubna ing daptana iti. Inyay ng anghel ning Ginu, pepakit siya kaya. King metong apaninap at ngana. Jose, anak ng David, katatakot tanggapan may Maria ti mga asawa mo. Uling anak kadaralana, king sepapunana, king agliya, king upaya, ning banal Espiritu. Bebait niya, ing metong anak lalaki. At ika, pamalaguan may Jesus. Pablasang niya, ing mga abos, king kabalena, karing kasalanan da. Iting sabla, may palyari bang ating upayang matupad itang sinabi ng Ginu, king kapamilatana, ning propeta. Ing birhen, ipangagline, at ibait ing metong anak lalaki, at tausan meng Emmanuel. Nga nawari, ing Diyos, makasawot siya, pusal tamo. Inyang migising iya, Yose, ti para na itang inutos na, kaya ning anghel ning Ginu. Tinggap ne at inuli, king balena, ing asawa na. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan, at itamo, tita naging kapat ng Domingo, naning Adbiento, niya pansinan tamo po, sinindita na yung kapat ng kandila, ning kikatang Advent treat, iti pawagan na kikatamo, malapit ng malapit, ing kikatamo pong kapag masusyan, king kapaskuan, at iti po, ing kanam ng abak, ning kikatang Misa de Gallo, merakal tamo po ngeni, uling sigurong Domingo, kaya po nakalasalamat king pamanantabeyo na itamo kompleto tapa. Kompleto kayo pa po. Talaga? Sige po, isundo tamo po. At yung temang pisabihan tamo, kaditi pong simbang binging IT, ano kasing tema tamo? Silver linings of Christmas. Agyang itamo, dadalan tamong dakalapag subukan, dadalan tamong minsan dalumdum, pero atintapang akakit, spark, asala, libutad na po, teti. Itamo po, pamilyar tamo, karempong qualities ng Saint Joseph. Nalarembalo yung qualities ng Saint Joseph. Tao yang banal. Tao yang makatuliran. Tao yang matulid. Pero metong po karing etamo balo at iya papapansinan na isanuse metong yang tune modelong tata. Uling iya problem solver ya. Nino po kaya kayong problem solver o kaya problem maker. Kaya minsan deng tatang ilang problem maker Ela problem solver. Ara po re psychologist, itangan natin tang problema. Hindi nga lang problema keti. Sininggang matiyo. Nung kanong alakang problema, kanormal a tao. Thanks be to God. Normal tang tao. At itangan atin tamong problema. Repong problema atin lang liwaliway tsura. Nanla rin kaya katamong problema, rin kaya katamong kapagkakunwan, lalong-lalo na king kaya katamo pong pamilya. O kaya, rin kaya katamong kapagsubukan, kimpong kaya katamo pong obra. O kaya, rin kaya katamong sakit, kadadalanan, retangati ng maintenance, o mata sa sugar, o kaya po mata sa presyon. Problema la po rin. O kaya, retangita mo, pitatakutan tamo yung daratang. O kaya po retang kaya katamong
personal problems, naitamo mo po ing mikibalo, kareti. Agyang ako po, ating ko namang problema, agyang pari ko. At minsan ding problema ko, syempre, problema mo naman king ministry. Bali po, masakit yung pari. Lalong-lalo na, po, ang rengka utos mo, masakit lang, intindihan. Ne? Kaya, ikami pong pari, nengkai, milalako kami naman patulo. Po, tapong reng aliwang tao, ipilit din burida. O nengkai po, neng ating kang problema, mo naman talaga problema. Problema da rin ariwa. Talagang makanyanin kaya kami pong biye pari. Mo problema po at ang kay pa problema da po kaya ka. O kaya po yung oras. Kaya po nakabisi yung parokya o nang burimongan pong pagbigyan din tao. Pero po agawa, problema ita. Ating pong meto nga problema, yapin yung gagawang homily. Bali po naman po sa guling gagawang homily, tang luklok kakabot. Li, po tang kay tuturan da ka rin tao. Ne? Kaya po, wari pong problema nga reti, pwede la, mga latila mo, pero considered la pa rin problema. Actually po, kimpong New Testament at pong adwang annunciations. At ninanla po rin adwang annunciations sa reti. Itang pamilyar tamo, yapin niya po itang Annunciation to Mary, na itamo binasa tamo, napong gospel. Nang ing Anghel Gabriel, tinatangya, king Birhen Maria, at nga nang sinabi, Papo Maria, mit mo ka king grasya, milamnan ka, at ibait me ing anak ning Diyos ang mga buske katamo. At ito pong metong annunciation ngeni, na itamo masyadong pamilyar. At naning annunciation na iti, annunciation to Joseph. Ne? At itamo, timdamtamo, na Yose, umeneng kawanyan i Maria. Pero, te tangane, ning anghel, king paninap. At sinabi na, kami kakunungan na pakikasalan may Maria, huling imbuktot na, iti, iba siya, king banal ay espiritu. Kaya nung lawen tamo po, ining kaya katamo pong ebanghelyo ngeni, karagol na problema ang Jose. Naloren kayang problema at lula. Muna, personal problem. Kalupatamo, naning personal problem na. Ining babaeng kayang kaluguran, dapat ning pakikasalan, pero naning milyari, mabuktot ni. Maragula problema ita. Kadwa, moral problem. King karelang batas, bangkanita, mirina niyang ustisya, Yose, uling king gewa ng Maria. Niloko ni. Nanong gawan da kang Maria? Dalare king plaza, at sakare pamaronggan, hanggang Matea. Pasalamat tamo pula ng makanya na tradisyon ngeni, uling ngeni. Patse may buktod kang alang asawa, pag maragul mo pa. Katlo, na anong problema na? Future problem. Bakit? Kasi iya sinadya na ningega na gana, makaplano ningega na gana kaya. At iti may sirangan. Iti may collapse ngan. Kaya nung lalawin tamo po, karagula problema ng harapan ng Jose kaniti. Kaya po yung kayang inisip nga na, kawanyan ko niya mong lihim, Maria. Pero kitang kaisipan na nga ita, pepakit siya kaya ing anghel. At nanong sinabi na kaya, kami kakuno nga na napakikasalan Maria. Uli nga ng dalane ing anak, kingatsana ing talapan at bus, at ika pamalagwan meng Jesus. Neng kai tamo makanyan tamo iwari. Pot ang atintang problema, manin ton tamong quick solution. Manin ton tamong quick escape or even
band-aid solution. Pero minsan, iti anaking kasakit, huling rin problema tamo, nang kaya mo manaiwasan eh. Kaya po tintamo pong kasabihan king Tagalog, ang problema ay hindi tinatakasan, kundi ito ay hinaharap. Kaya nung lawin tamo, makanaw niya kayang maging problem solver, iyo siya. Ating kung lung suggestions kay kayo, menibad ka rin kay katang pamamasa. At lung S ng lareti, silent, stay, submit. O, mo muna. King libutan din kay katamong problema, manatili tamong manahimik. Manatili tamong silent. Nang kahit tamo po, karen problema tamo, kaya tangita mo sana manahimik tamo. Itang sanang itamo o proactive tamo, maging reactive tamo. Nang kaya po tang problema, magsabi-sabi ka eh. Kaya po tangita mo, reactive tamo, nang malyari. Kita mo po, mas daraguling kaya katang problema, mas daragul rin kaya katang kapikakunwan, mas daragul rin kaya katamong anxieties king bie. Kalupa na po rin kaya katang mumunang pamamasa ng milyari kang akas o yakas. Sebiyana na ning Diyos nga na, o akas nga na, o sumantong kakingapong ginungana, karing dadalanan mo nga na, at sopa na ka. Pero nang sinabi ng akas, ke puntala ning Ginoo, kung magsantong kaya agyang minsan man, na sana iya aso pa ning Diyos. Pero, migmaragulya pa. Kasi burina, yang mag-resolve aking kayang problema, niya mas meragulitang kayang kapikakonwan, mas meragulitang kayang takot. Nung lalawin tayo, isa no se, at may patudtud siya palibutan din ng problema na eh. Ikay may papatudtud kayo, libutan ng problema yo. Ako po yak may patudtud. Ne? Kaya po nang kaya po tapong ating kang problema, masyado kang worried. Kaya sinabi ko kaya kayo, kaya tang metong kong homilya, potang itamo, worried tamo, maging desperate tamo. At pota pong desperate tamo, yapin iti ing peka maragul a temptation na ning Diyos kay katamo. Peka maragul lang temptation ning demonyos kay katamo. Huling po tangita mo, desperate tamo, bilalakota kapanwalan king Diyos. O kaya itamo, bilalakota mo kapanaligan king Diyos. Kaya niya po kasanting tang sinabi ng St. Pio of Petralcina na nung sinabi na, pray, hope, do not worry. Kaya, potang libutan na rin kay katamong problema, manatili tamong manahimik. Kadwa, potang king libutan na rin kay katamong problema, manatili tamong payapa. Kasi potang atintang problema, nang kay magwala ka eh. Dapat maging payapa ka. Baka nanong paralan, potang itamo po, maging mapaminto tamo king Diyos. Pamintuan tamo, itang kayang kaburian. Aga nakake po itang Spare Director ko kanita king seminaryo, parati nang sasabihan ka na ako, you will never go wrong with obedience. Kamaging pasaway king Diyos. Nga na. Kaya makiramdam ka, kaya bali po, impong pamikiramdam, ang popong pamaminto, iti po, minibatan niya king metong alating salita. At nano iti, obediere. Potang biyasa kang makiramdam, biyasa kang maminto. Kaya maguguloy yato eh. Kasi, deng tao, biyasang makiramdam. Kaya, itamo po, biyasang maminto. Kasanting ning gawa ng Jose, king kakatang ebanghelyo. Iya, may kiramdam ya.
kalupa na ning sinabi ng ning kikatamong kaduang pamamasa. Nga na, meging mapamintuya ing Diyos nga ng San Pablo. Uli nga ng iya, biyasaya nga na bilang metong apostolado, iya meging mapamintuya at kanita king kapamintuana, iya tino pa dya king kaburyana ning Diyos. At kanita, iya meging payapaya. Kaya itamo, makanyan mo naman. At nung makanano yang akit tamo, yung simbolo na ning kapamintuan ng Jose, King Hanghel, anyang sinabi ng pamalagwan meng Jesus ing anak. Kareng Hudyo, ing mong tatang, yang mamyelagyo, king anak. Ibo na sabihan nita, tinggap ne ing anak, king kapilublubana. Agyang ene iti tune anak. At akita mo kaniti, niyang tinggap ne ing anak, ya meging protector ne Jesus, meging protector ne Maria, meging protector ne ing sagrada pamilya. Kaya po ang libutad na ning kikatamong problema, stay. At katlo, pong libutad din kay katamong problema, submit king kaburyana ng Diyos. Actually, tempong problema, den lalabas la rin eh. No man po tatambay din eh. Depende kaya ka, nung buri mong tumambay la kaya ka. At dala mo lang mabayat king biye mo. Lumabas la rin kapag subukan na, tamo eh. Test la rin eh. Nung makananing kasalpantayanan tamo, King Diyos. Aga nakakepo itang meto nga masanting a Christian poem. Itang Footprints in the Sand. Ita kanong tao, lalakad siya lele dalang pasigan, at atin niya nga pansinan, aduang sets of footprints. At kanita, anya pong dinala ng kapagsubukan, dinalan po ingunus king Viena, at metong nyamong set of footprints. At may reklamo yung king Diyos, at nga nang sinabi, o Ginoo nga na, anyang nga nang mayan ing dadalanan ko king Bieko, at kaya bera ka. At ngayon nga nang at ikening kapag subukan na iti nga na, at likwan mo ko nga na. Nampeki ba na ning Ginoo? Balo mo nga na, retang footprints sa reta, mangke ka, kakula. Ibo na sabihan nga na, ika nga na kakaulan da ka, kikiligan da ka, libutad da, ning kekang kapagsubukan, king Bie. Kaya po, kasanting na yung assurance sabi niya na ning anghel kang Jose nga na, Emmanuel. Ang rin sabihan ng Emmanuel, ay amo po kabudlagyo. Ibo na sabihan, ing Diyos at suya busal tamo, makabusal ya kay katamo. Ing presensya na at kay katamo, God is with us. Ne? Itang assurance sa ita, libutad na ning kay katang kapagsubukan, libutad na kay katang problema, at suya ing Diyos kay katamo. Nya itaya mo papapansinan, ihuling yung focus tamo, king problema, at aliwa king Diyos, na suya libutad na ning kapagsubukan tamo. Pope Francis po, at niya pong masanting o maragul na debosyon kang San Jose. Kaya ya po ing Pepa mag-promulgate, ne? Pepa naman Pepa Uso. Yeah, Pepa promulgate. Kaniti pong devotion to Sleeping Saint Joseph. Ne? Pamilyar kayo po kitang imahin ng Joseph amatudtod. Uling kanong ketang kayang working table at inyang malating image of a sleeping Saint Joseph. Potang daralan niyang problema, potang dadala niya kapag subukan, gawa yung love letter kang Saint Joseph. Sabihan na nga ka rin, nung nanuing buri ng papangadi, at kay ba't kabit ketang lalam na nitang imahin na itaytang sulat. Balamo mo sabihan na kang San Jose, pangadi mo ko,
San Jose, o sana alampasan ko yung problema ng IT. Wow, itamo, balo tala rin qualities ng San Jose, metong yang banal na tao, metong yang matulid na tao, o metong yang makatuliran na tao, pero metong itamo po akakit kaya. Metong yang problem solver. King bilang metong amaya patatang, eya po problem maker. Ne? King makananong paralan uling iya, balo na, potang ating problema, maging silent siya. O mag-stay ya, king kaburyan ng Diyos. At isubmit na yung sarili na kingapong Ginoo. Kaya po iti in silver lining of Christmas tamo, Emmanuel, king libutan ng problema at iyo in Diyos. Kasyag tayo po yung kikatamong kasalpantayanan. Itangan po, sasalpantaya. Sasalpantaya ko, King Josik pang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibait kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlong Aldo, sinubriyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan na magketi, banmukum ka rin mabye ang pongmeng mate. Sasalpantaya ako King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawa da rin kasalanan, King Pangasublirang me ding miete at King Bie alang angga. Amen. Ing magligtas tang Diyos, pakiramdaman na ing aklis ning kayang balayan, ipagkatiwala ta kaya ing sabla tamong kapagnasan at ing sablang taong pakamalan tamo at ing pakamalana at nga tamong sumabi, Ginoo umeka at adwan me ing umeka at dalawan me ing kang balayan. Itangan po. Ginoo umeka at dalawan mi ingkiyakang balayan. Para king mas malalam a kasalpantayanan king anak ning Diyos, ami kakatawang tao, bang pagdala ng sala ring sablang magdulap kayo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan mi ingkiyakang balayan. Kang balayan. Para king kapayapan at pamikasundo, king mabilog ayato, at karing sarili tang mga lating yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan mi ingkiyakang balayan. Kang balayan. Para king migit a kagalangan at panalala karing taong mangailangan, at para karing mas maragul na masabal karing daralan kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan mi ingkiyakang balayan. Kang balayan. Para king sala at kabiasnan karing pamuntok dating bansa, bang ding sabla, mika makatuliran lang dake, karing kalam alelangan ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan mi ingkiyakang balayan. Para karing pengaring manayang mibayit siya ing karelang anak, bang kanlungan dang mitmong pali ing bayong biye at ipayabot kaniti ing lugod ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan mi ingkiyakang balayan. Para karing kekatang sarili,
Karing komunidad tamong Kristiyana, bang maging mamo tamulog, king metong at metong, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan mi ingkaya kang balayan. Para king kapasalamatan dadi deng purok 5, Micaela Lansangan, Mike and Cheng Lansangan, Dolet Rose, John Rose, Richard Chona Yumul, ni Pagkapitoong, king kapaldana ng Lucelin Ladaw, para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr., Antonio Reminada, Juanita Leandra, Jose Dolores, Ernesto Maria, Josie, Joselito Reneo, Fernando Bernardina, Felix Narciso, Carmelito, James, Harold Cesar, Medina, Macaria, Praxides, panalangin tala king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan mi ingkaya kang balayan. Aduan tamo po yung kikatang sariling kapagnasan. Datang na kaginong Diyos, ingupaya ning lugod mo, king kapamilatan dareting panalangin mi para king aliwa. Ilokong may sablang sumbagal, mamagwanta ke kami, king pamanyalubing mi kang Jesus sa ginumi, ang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Amen. Ren po kaya katang pamilya ning Aldor, ning Abak, ren pamilya Gut, Mr. and Mrs. Agnes and Rudolph Gut, ren karelang anak Jenny and Martin.
Purihin Diyos, medyo sa globan kaya kang kaya pa, tinggap meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape ng biye. Purihin Diyos, kapilan man. kapilanman. Purihin Diyos, medyo sa globan kaya kang kaya pa, tinggap meeting alak, para kaya kami di maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapilan. Tanggapanen sana ning Ginoo iting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ikpami, king kapamilataning upayaning banal na Espiritu, ing Birhen Maria pengaglining bugtong anak mo, mananasaning iting may sabing Espiritu, papagbanala na naman ditingay niyang pangbibabo ning altar mo, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingginuman tabi ake kayo, at ke kanti mo rin, yat na yoreng pusuyo, makayat na no kinggino, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid. Sukat ampong makakabos. Ingpurian ampong pasalamatan daka. Kapilan man ampong nukarin man. O ikpa Diyos sa malugod ampong magana ka. Inularing sablang propeta impanyatang na, at nilaning indong biren king sepo puna na. Kambening pasabing lugod, dinatangyang mumunay wanadala paminyag, bangi bulalag ni ampong ipakilala ni karing tao. Kinge muna nung lugod na, pigkaluba na kaming tulak, kabang pagmasusyan mi, ing kapag masusyan king misteryo ning pangabait na, bangketa ring panyatang na, tas na kaming maingat tampong manalangin, kabang ding puso mi mangat mulang kapag mulala nampong kapuryan. Ulinita kambering sablang koro ring angeles karing king manwa, dadarit kami king ligaya mo, at alang tuknang at ngaming pupuri. Santo, 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 Diyos Deus Sabaoth.
Ikapining banaloy pa, ing meto lelangan matampa kang pupurian. King kapamilataning anak mo, Yeso Kristong ginumi, at king upaya ning banalay Espiritu, pagkalamang mong biyeng sabla, layong papagbanalan mo, ala kang tuknang mititipon, king banala kapulungan mo, bangkanita manibat king kayasdag ning aldo, hangga king kayalbog na indalisay daon, yang mayampang, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ipanigapumi, ipagkalob mo, ampong pabanal mula king Espiritu mo, retingayin daralami ang pong darawan keka, pang magawalang katawan ng pong daya ning anak mo, Yeso Kristong ginumi, apinabili na kami, king pagmasusyan milareting misteryo, at atandanan mi pa kanitang binging mi panyayaya, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ng tinape, dinwang na yung karengkayang disipulo at ngana, kunang iti ikayungan at kananye, iti ing katawan ko amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang neiti karengkayang disipulo at ngana, panangiti, ikayungan at minumko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, indaya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo, ang pokareng sablang tao, pangkanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, king kapigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Indugod mo ke kami. Kayuling kaya beraka ang kimyekik sa salpantayanan ikayakit daka potang datang naka ingke kang liga Susyan mi sa salpantayanan mi. Niyang ganakan mi o pamamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamayla sa ampong kamatay ning anak mo. Ing maligay ng pangasublim mebe at ing pamaytas sa banwa. At kingkadwa ng panyatang darawmi kay kabilang kapasalamatan iting mabiyeng pong banala sakripisyo. Balikdan meng mit mong pakaluloy ngay ning banala kapulungan mo at kilalanan me ing midaon king bina, paulin ning sakripisyo king kamatayan na biriyan mo kaming misot keka. Di kaming mapasignangan king katawan ng pong daya ning anak mo, mikatmuan kami king banala espiritu at maging metong kaming katawan at metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mga langanggang daon keka, at papalirya na kaming mirakayanan king pimamanan da rin kekang banal. Muna, kambining wana Maria, ing kapilanbang birhening duning Diyos,
kambenang San Jose, ing esposo na, kambering wan mong apostol, ang pong maligaya mong martir, kambeda ring sablang banal, paulining pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang pataan at kingarapan mo. O mamakalulong, ikpa, itisa na ngayning pangasot mikeka, pasulungan na kamit kapayapan ng pokaligtasan, ding sablaking babilugayato, pasiglangan mesaning kasapantayan ng pong lugod ng banal kapulungan mo, yung kasalukuyang maglakbeke tiking yato, kambening talasuyo mong Ileo, ing papami, i Florentino, ing obispumi, ting sablang obispo ang pong pari, diakono, ting sablang talasuyo, king banal kapulungan mo at king sablang tao, ikwa ng tinipon ng anak mo para keka. O mapamakalulungig pa, pagkarandaman mo yung panalangin ng pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo ang ansan at tipunan ding sabla ng anak mo, nola pa man makasahot. Ding kapatad ming miyango na biye, at ding sablang keka, may matula ang pong memo na ketiking yato. Panalangin tala pong ini, reng kaladwada, reng kaluguran tamong miyango na. Malugod mo po sanang tanggapan, king kayarian mo, nung ka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilata ng Kristong ginumi, king uli na pagkalumuking yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilata ng pongkeya, kagumning banala Espiritu, sablang parangal lampong ligaya ke kao Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaban kingalanangga. Amen, 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 amen. Mitmong kapaninayan, kimpanyatang naning Ginu, king kayang kayarian, ngayon manalangin tamong king amanong tiro na kekatamo ning Ginu. Ikpamingat subanwa, misambay niya'ng lagyo mo, datangke kami, ing kayarian mo, mi pamintuay niya'ng loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuay niya'ng loob mo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni. At ipatawad mo ke kami, ding salami ke anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ikay Saul king tukso, nunay kabos king marok. Kawas mo kami king sablang Maroko, ikpa, malagon mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi,
Pangking kasaupaning pakalulom mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan king kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligarigan, kabang panayan ang pangpagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapan at busming Yesu Kristo. Huling kekain ka, yarian, ating kayo payan, ating hanggaman, kingalanangga. O Diyos, ay paming ginami Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, yung kapayapan lalakon ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyaw kaya kayo, yung mga sababaligdan din kasalanan mi. Noon ay pansinan mo yung kasalpantayaning banalakapulungan mo, pamayapan ang pampisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakitama po ngining mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan, kapayapan. Niyo'y ginutang Yesu Kristo, niyo'y kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalat ang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, Kinuya ako matampang-tanggap kaya ka, dapat yakas may may amano mo, kumayap na Awan at ako. daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, ngining tinggap mi tingwaga ning alanganggang kaligtasan. Saupan mo kaming magsadyang lubos king malapit ng kapagmasusyan karingaldo. Amagdalang kaligtasan kete king yato. Bami ang lalong matampang pagmasusyan ng misteryo ning pangabayid ning bugtong anak mo. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Dakal pong salamat, kareng poroksingko, king karela pong pamidaon, kaniting kikatamo pong misa, ang popureng Groot family. King Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka, Ito po Antimony. yoreng buntok yu para king masusing bendisyon. O gining balayan mong Kristiyana, aliligtas na sana yung pami kapanwalan na at pagkamalaning maligaya ng sakramento amarlastang tatanggapan king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyonan ka ninyo sa may paing tutuwing ikpa, panyanak, payong banal na Espiritu, Amen. misa midawne, metana king kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya payabak po kay kayong